tau hapan yang di ini Henry iman ko kejing beklar deman ko bakelai da beklar lepai kan do sedang terang ya ganila ton chimika woman ko kejing bekelai dan ite jing beklar dan ite kami udah lalti nga ton ya chai manda em gibenta ki wo yo ki wo yistan ko yistan ni ka council ta hite so yo uban du di om tang kita le uban du ya wara ini ko de isu ya yo pengat ikejuk kata kebor dan ikejuk kata tau hapan yang di ini Henry iman ko kejing beklar deman ko bakelai da beklar lepai kan do sedang terang ya ganila ton chimika woman ko kejing bekelai dan ite jing beklar dan ite kami udah lalti nga ton ya chai manda em gibenta ki wo yo ki wo yistan ni ka council ta hite so yo uban du di om tang kita le uban du ya wara ini ko de isu ya yo pengat ikejuk kata kebor dan ikejuk kata tau hapan yang di ini Henry iman ko kejing beklar deman ko bakelai da beklar lepai kan do sedang terang ya ganila ton chimika woman ko kejing bekelai dan ite jing beklar dan ite kami udah lalti nga ton ya chai manda em gibenta ki wo yo ki wo yistan ni ka council ta hite so yo uban du di om tang kita le uban du ya wara ini ko de isu ya yo pengat ikejuk kata kebor dan ikejuk kata tau hapan yang di ini Henry iman ko kejing beklar deman ko bakelai da beklar lepai kan do sedang terang ya ganila ton chimika woman ko kejing bekelai dan ite jing beklar dan ite kami udah lalti nga ton ya chai manda em gibenta ki wo yo ki wo yistan ni ka council ta hite so yo uban du di om tang kita le uban du ya wara ini ko de isu ya yo pengat ikejuk kata kebor dan ikejuk kata tau hapan yang di ini Henry iman ko kejing beklar deman ko bakelai da beklar lepai kan do sedang terang ya ganila ton chimika woman ko kejing bekelai dan ite jing beklar dan ite kami udah lalti nga ton ya chai manda em gibenta ki wo yo ki wo yistan ni ka council ta hite so yo uban du di om tang kita le uban du ya wara ini ko de isu ya yo pengat ikejuk kata kebor dan ikejuk kata tau hapan yang di ini Henry iman ko kejing beklar deman ko bakelai da beklar lepai kan do sedang terang ya ganila ton chimika woman ko kejing bekelai dan ite jing beklar dan ite kami udah lalti nga ton ya chai manda em gibenta ki wo yo ki wo yistan ni ka council ta hite so yo uban du di om tang kita le uban du ya wara ini ko de isu ya yo pengat ikejuk kata kebor dan ikejuk kata